Ole tuni program hiya hile Pathen lung set khoto na zala Chilai Churchanpur district 7-day Adventist ahunguma pata Diamond Jubilee athenna kumsom go val ahung thenna lopna dinga charity dinner kibawl hi in 1964 achun worker anom pantan hichimasang so anom hinai hijong worker pastor perim tangkhul ama hungum pada kuna cho kishima hijong 1964 apat 2024 chi kumsom gup ahong hitain chi khobi January tarik somlani lahin che Diamond Jubilee hi manding hitane he hichadia chu chi charity dinner hi hobung ten ahin gono he kibawl he zinge pathen thong ba nom han ole pathen lung set na zala 7-day Adventist hobung Churchanpura ahung umapat kumsom gup athenna Diamond Jubilee lopna dingin tuni hen charity dinner aki gongin che AYM te Adventist Youth Ministry ten nasata in charity dinner lading ki bonna nei ta bene he cha hen che pa cha ho gon to benom tan te chen langa hen nunga gol hang ho jong aki sa so ta vin personal ministry leader put khenga jong hu thung chat in loinu to heti mong hin ki gon na chu kan nei ta bene he chilanga kwa hi le ahung ho zo se to na deu mun jong do chai na tan te khon chilanga khon church clerk pa puban mingen te hen announcement about lai ta hin heti hin adonna pathen min ti in bol thei chan ki bolin he te chin line pi di le pastor pi yong ding thonin anal thei the jing thoni ole chi he an ki hon dan ki bol dan he chilai he pu ompui church elder pan sonil thom ke a boi pi a hin chi he PFN nga sonil thom ke a boi pi a hin a ki tho pi ali pi chingi pastor khuma hetia hina sabta ki thoa ki bole he chia na tong zo se se pa bol zo se pathen phathe bo ten ole hiti he hin che PMB office Ports Missionary Band Office ahin achung hi anoi he church compound ahin tin aki boi la jeng ne he Central Church ke ho ding upapen pululu na hin ma sojang khai ta inom na lai jin pathen jalin tu yong hi thil chwa chi de he kong ho jong ready hi so kai ta na he PFP nga bol lai ta hin kon thoma ma jingin ti hin tung lu ta le ki pa ta in bol khom wen hi ti hi pathin phathe bu chang dia lom jong hi ve ini kalau siap tolnya
Ande hey.